werigiro bwakwa mutegeri nwithirite wina ntuku njega na ingukugwa togeni ikiri nteto chietu cheruthe Imwe iri ntuku ya mbere ya mwaka jojojo angiri 2024 ntuku yaku irakaria ate na torombire kwithirwa ugwe ukikungurira mwaka jwaku jumweru withire tukijwa mukirate na wina haraniria na bauchu kukurukira namba SMS 40188 na kinya kiri mutandao jwetu jwa Facebook na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya uge bwaku mwanya mwanya ura withiritwe ukiamukira mwaka jojo jumweru amona ntatira nkureterete ni akari kaunti ya Meru Tharakanithi Embu kwamukira mwaka jumweru guntu mwanya mwanya kwa weekend na kanisene Kirentumiri ya rais ya mwaka jumweru Ruto ni amenerete rutere ruregani akiuga irotumira koti kuinyiria thirikari yawe atongeria bamwe ba Meru na akari kuthithia kigongwana kya kugwatia kando utuku kuririkana sniper Kirima karika 2023 tugakuretera uria mutumantu withinki atumukire na gwika Weru ne ruku gatigati kawe na ngabana kawira na bore a Meru bakungurite aini baruthio mirwa Kimeru Oringe mutegeri ngakwira happy new year withirito kiamukira atia mwaka jojojo mweru ntuko yaku withirito ikaratia 40188 na kinya kiri mutandao jwetu jwa Facebook nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya beta MAUREEN kinya mona ndireto mathithio ni Purity Richard akari mushine jwa mutindwa Meru ni bagwete ugeni mwaka jwa 2024 na gikeno gikinene bari na werigiro bwa mantu kwagira nkuruki mwaka jo akari bara baragarurire mwaka kiri nyomba che ikenero na bange makanisene ni bararingire mbaruti kiri kionaniria kya kurigireria mwaka jwa 2023 na kugwata ugeni 2024 bakiaria baugete bari na wetikio mwaka jojo mantu zakabwa kibiashara na kinyaki muturire ni untu mwaka muthiru jorare jwa maitia na menama muthumruki na ariungite kirituo mwanya mwanya kuona mwago na nkatha ya mwaka jumweru mwaka ja 2023 jwa kinya muthia jwa goro tuku antu baba ngibe da bachimiriti ntere mwanya mwanya nikenda gwetera mwaka jojo mweru ja 2024 ambere ainu ndimpo ndene kaunti Meru bagitara sekondi nengi betete mwaka ja 2024 ona kinyari nginanda penyo bache ikenero nyebo batati kwa nyuma na bangi na babaretete family chia wamwe nikenda kwa mugira mwaka jo 24 amwe Happy New Year akona nya kuguru goku baruti chia guru chia to ikiringwa tukirania na nto mwanya mwanya ibarugite mwaka jo 2023 ijurani na umo I'm so glad and thankful for everybody who came here tonight. 2023 has been a bit tough, lows and ups, but we are hoping 2024 is going to be much better and more success and hope for everybody. Tunasema pole sana kwa hizi mafamilia, tumekuwa na floods 2023. Tunapeana sympathy na condolences kwa wale wote wamesumbuliwa na hizo any hazards that zimekuja na hizo bakiromba mwaka jua 2024 juketho twina kuruguro komantu nikenda jomba kwagira mwaka jua 2024 ndenda twethera na ngwataniro ja Meru na tugatetheneria na waigwa muchore okuwe na gento wa mutetheria to the cheers to good life. That's all I can say. Peace in Meru County. Happy New Year. I wish everybody the best. Always the best, and let's hope your year is much better than what 2023 was. Yeah, Happy New Year. 2023 are challenges, but we pray God for 2024 there are good fruits
and everybody feel free. Na tunapenda Weru sana. Mungu anapotaidie. Happy New Year. 2023 imekuwa na mambo mengi kabisa, lakini niko na imani kwamba hii 2024 watu watatimiza malengo yao. Always tunasema kila mtu atimize ndoto yake, kila mtu atimize malengo yake, kwa sababu tukiona mwaka mpya ni furaha kwetu. Lakini na imani mwanao mwaka joto wetete turaja misti manto jakethira jageri nyankoroki na ndena imani Morungu atombithagia iroto bietu biratu nabio bikomba gukinyanira na tugeza kuraja na biashara nabo pedo bakiromba thirikari itho ikibothothia mantu. But as unajua sasa, being a businessman tunafikirianga in terms la kibiashara, ni policies gani zinaweza kutusaidia sisi kibiashara, kibinafsi, as a country, executive, kuiko parliament, iko legislature, iko judiciary, all those arms of the government. Tunaziomba sana zikuwe cooperative, waone policies zile wanaweza form, pia lazima wafikirie vile wanaweza inua economy ya nchi yetu, ambapo pia itasaidia kibiashara na wanafanya biashara pia lazima wasaidike na hizo policies pia. Kireni na ntoboke ni antu bauga mwaka juju Kufurahia zaidi na nikirepresent timu watanashati always. Si tunapenda kuwa happy kabisa na mwaka 2024 pia watanashati tumewaandalia mambo makubwa zaidi pamoja pia na CJs, mambo makubwa sana. Tunashukuru sana, tunashukuru familia yetu ya Weru TV, Weru FM kuhakikisha always yani wako na watu pia yani mitaani tuko wote kwa pamoja, au sio? Inanipendezesha sana. Every Meru person happy new year, to health, wealth and happiness. Happy 2024. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutindo Jokangangi. Akariba mara ni bagwete ogeni mwaka jo mweru na njira mwanya na guntu mwanya thinjiri ntere cia chogoria baugite mwaka jo angirijire 24 jukethura jore jo mwanya nkurukia mwaka muthiru. Akari na boni barombete thirikari kuinika ngarama ni untu mwaka muthiru jorari Kenya mara gikitheri. Mati Mugambi na Nteto eje. Kanichani ya PCA Ebeneza Kaironi wandia chogori yake erege chigombunge kia Maram. Magana maetegeri na nkinya tori bantura ino bararurungana na rwimbo rwa kwambata ruraringerwa na bo baretigera. Baba bonde batugetie otugo botareki 31 mwanka wa 2023 mwanka ukorire na bautirithetie bakienda kuona kano kathira. Last year anaigwira ri mwaka murito, mwaka wina mathina, tugena kirigiriro, tugena a hope. Yugo na kyo kiratongoru ai mutungatiri Reverend Mwaneki wa Njaro akibatarageria na kubathomithia bora bakaomba gutuba na nkinya kuruga kiri mwanka wa 2024. Koguo tukwiraga andu magena hinya matigakue ngoro. We have a new year na mundu ndakamate maundu ma last year amareta in the new year. No ni tuonete njara ya Ngai no ntunye tukinyetie mwaka wa 2024 muthenya umde na twa just celebrate na ukena kuingi mono. Thita cio tugobobo itigaretie sekondi utari buramberia kera bunike mwenturani wa ino. Ikeno na wirigiro bora ujura methoni ma Kenya beterete kuona mwanko mweru. Tumepambana na nitutoborete leo 2024. Happy New Year. Tujere kurugiria mwaka guku antu gwita site Kaironi akwena antu gwita pole pole. We are graduates tugweregera youth bakona opportunity ya wera no tubarwa cie tugacie nyombo ugu utewera tukuona. Rwimbo ruru rutathira amwe na gutwika mwanka kagenke okurugurua enderura matagwa bura gukuthigo gikejaga na mwanka ogikuraga. Happy New Year Weru TV. Kwa majina naitwa Imenti Boy kutoka South Imenti Egoji East. Kwa majina mimi naitwa Jerry Jones
Yani 2023 imekuwa tu mwaka ya ups and downs, lakini downs ndizo zimekuwa mob. Kokore kwere Kenya ba oyurite nkena na nkinya wirigiro kiri metho mao bakererikaga mwanka wa 2023 bariuga thirikari ni bateri kubaraitharaithĩria mwanka uyu kenda gutigira ngarama yoturwe kwindama. Na mwaka jo 2023 economy rari nthuku muno atwitikie 2024 twarukia mwaka bwega Ruto akameka an opportunity gututhithiria economy kiantu baingi betu especially barabe mawirani gwitikiria mauntu Meru marejirite. Tunataka kusema tu 2023 ilikuwa na challenges kidogo, lakini 2024 Mungu akiwa mbele najua hii mafanikio tutafanikiwa. Hamwe na gutwika magana ma Kenya ibakuririka mwanka wa 2023 kuri bamwe na bamwe babo bakuga mwanka uyu urari wa ikeno na mwanka wa kitharimo kwao. Kuma 2023 that is nindambia kugurana kanisani bwega officially. Ndambire kufunga doa na hope the next year 2024 maneno itakuwa mzuri. Ikeno bibi bya mwanka mujero bitathirira gwende biraringithia TV ya Weru bakiugaga ni kubarutira wira bwega na buraba kwenda. Alafu tu mafanso wa Weru ningewaambia tu hivi, kaini lock ndio channel bana, tufuateni channel to grow. Barato thikageria na bo kipindi kia tuthunkumela munene wa Kagwe na bako ya kanisene mbithana ndi mushirika mono. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Akristo iromberone mwanya ntere chamo wa Egembe South ni bamukirite mwaka jo mweru na kuringiria 2023 na maromba kanisene chao bakionania wirigiro bonene bwa mwaka jo mweru jo 2024 atumiria ni batumirite itharimo na kuromba theri na ukiri. Akristo baba ariria maromba kwetera mwaka jo mweru ni borite thirikari kwinika garama ya uturo mwaka jojo. Tabura Dennis Mugendi agutwira. Mwanka jumweru juangiri ijiri mirongo iri na inyata ju 2024 iyi mwanka jureteretwe ni Akristo na kesha kanisene mwanya. And I speak in the name of Jesus. Let us lay them at his feet. Oh, everything that we have. Na nyumeda dhita na siyo kuringa ntanta gwatuika ukungule na nkatho inyingi kiri Murungu ni untuba kubombithia. Tomeria unjia kanisani ya Full Gospel, Live Gospel, JRC, EAPC na inyingi etania roteto rwa uroria igurure mwanka jo mweri jo 2024 gutwika mwanka jwa itharimo. And as we enter and get action in the year 2024, we thank you that you have been together with us in the year 2023 and now we have entered in the year 2024. We are grateful to you. We are assured of better things in the name of Jesus. Ninawatakia mwaka ulio na baraka, mwaka ambao imejaa neema ya Mungu, mwaka ulio na ushindi, mwaka ambao imeko na neema nyingi, na mwaka ambao ziko na baraka za Mungu, na mwaka ambao Mungu ataongoza maisha yenu, na mwaka ambao Mungu awalinde, na katika yote ambao mtakayotia mikono yenu, na ibarikiwe na Bwana. Bwana akaonekee kwa kila jambo lolote. Mwaka jo 2023 nejurikitie igukuruka na nandi netukinyite mwaka jo 2024 na Akristo gontu mwanya na boni bombiti guciumiri na gukungwira na gukenera mwaka jojo mweru baba ingi bari na witikio ati mwaka jojo yukethura juri mwaka jwa itharimo jotetwika ati mwaka jojo rakurukire mwaka bakuwa jurari baragata kiribo ale baba ingi barakurukirite mitirio na miro irima na miguru nkonkone songene na migwene Agnes kendi waroe na iko kumya mwathani mono no ntobo atukwe na arua na mwaka jojo 2024
jura Murungu amba tokinyithia Murungu atokamata mwaka ya 2023 jura to baba inge toronete jona mato ja mainge ende Murungu amwetekekua na iko kumya mwatha no to ba mwaka jojo na iko ende iko wish anto bonde ba mero happy new year 2024. We are here to wish you a happy new year for 2024. Ebenezer, our God has enabled us to reach this far. Na hisi nikiwa nimefurahi na kumshukuru Mungu sana kwa sababu ya kutupatia nafasi nyingine ya kumtumikia na kufanya kazi na kutupatia afya njema. Ni furaha kubwa sana. Ngochokeria Murungu nkatho mwaka yoyo 2024. Ndigwa ngwirito mono no ntubokumba kona mwaka omweru ti kwenda gwa kwenda kwenda ko Murungu. Na inkuigwa nkenete mono. Happy new year to all of you. Ibwega tegeri beto bo Weru TV ni turakombete kwa Ayubu Murioki ganko bigetonda na kugura kwinge no twakona kinya mwaka juju wa 2024 kigo mwathani ara mbete gutukinyithia ja kanisa na Kristo bonthe inkuba endera mwaka jo mwega wa 2024 beta wa tabitha wa kiremi na koroki mbonoki Jesu mwendete no twombonokia na koroki nkuera Murungu ibwaga no twora mpete kia wakia moya na kombonia ntukweje ya na arua komboa mwaka yo 2024 kujona ibaba inge pale omena au pale na manto mwanya ba mami sibitare be na madena mwanya lakini yakwera Murungu ibwaga no twora mpete dere mbere na mpawonokio na kinya bara bange pale omena unde beratire babwe boa intu kweje ya narua gukungwira onokio gukungwira mwathani karende na mwathani onto no tumeza tona ntu kweje ya narua na twamwenda mono agatuonia manto yake ya manene ndene mwaka juju wa 2024 kenerete mono kuona mwaka juju jwagaruka na kerui nyingi mono tukari kanisene aja inande twarikia yetu tetere mwanka rukire lakini twathiria mwanka thastau kenda ntubeta kunoka twina kwirigira guku nene mwaka juju kethira juthongomete kiriba utwe teja mwaka jura jwa kuruka tukuromba inya kanisene mantu jararari ja mwaka jura ja thire na mwaka juria economy ni thirite tusukumite muno mwaka juju athira na mwaka juju tukwirigira gukethira kwina ugaruruku bunene muno kinya wirigiro buria antu bethira bena bunu ntu bakugaruka ko mwaka siru bena nya wirigiro kwithira nya economy komba kugaruka kenda mantu za mainge jara tuturombire kuthithia mwaka jura kana jara twinyite mwaka muthiru mwaka jojo jomba kumbikikana. My name is Glorious Nyambura. I'm blessed and I would like to wish you a happy new year. Thank you. On beta wa kemathi monoki Kristo imonoki okwa narua ntukuenkenete ntubwa kuona mwaka omweru na njokerete Murungu nkatho ntubwa ankinyetie. Welcome to 2024. Inkwenda kuga ibwega ke Murungu no ntubwa this far that he has taken us. Inkoba wishira 2024 mwaka jo mweru mwega. A happy new year. Happy New Year. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Akari kaunti ne Embu ni bamukirite mwaka na njira ya mwanya bainge bao bagita makanisene na bange irabune gwetera mwaka jumweru mwini na musiasa Newton Karisho reno MC wa ward ya Muminji utukubwa gukira narwa nawe agekinya rwembo na mashabiki bawe mukawe ne jumwente reu akari bakiuga bari na wirigiro bone nebwa gukura kiuchumi mwaka juju jwangirijire 24 Rita Mwaniki na Chionkuruki. Ekari akaunti ya Embu ni macerete miena ngurani ya gwikenia na engi makanithari gukungwira mambura makurugie mwaka muceru. Mwena wa Camp Dunda andu engi ni macerire kuria magukungwagira na nyimbo cia gikeno wa vamwe na gukenerera monanio ma mbaruti na miaki ngurani. Kwenye party ya kuvuka 2024 tumefurahia sana kwa hapa, tumefurahia kuwa watu wengi wamejoin tukaweza ku make this party a success.
guku andu engi mari na mwirigiriro munene ati mwaka uyu muceru wa 2024 ni ukurete maundu mega makiria gukiroria utonga wa bururi. We thank God for the year 2023 and we believe that 2024 will be good. The resolution is we want to make sure that we follow all the rules and regulations na Mungu atusaidie tuweze kuwa watu wa kufanikiwa. 2023 has been a good year with a few challenges, and I am glad that I have been able to see 2024, and I know 2024 is going to be filled with a lot of blessings. 2024 1st January being my birthday, I thank God for the gift of life, and I know that this year 2024 is going to be filled with a lot of blessings for me and my family. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitawarite mwaniki wa Musiri. Itana mbere kurumira Nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na chionkuruki. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Stream iko mkononi. Shows zinashika, raha ya kila mtu. Relax, kila kitu iko. Movies za ile mudu nadai. Series ziko na edge of the seat action. Na maestro wote una like. Mechi yako na sports action yote. Na watoije hata wao hawajawachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi hii holiday na GoTV. GoTV Stream available from 1st December for all active customers. Tukugwata ogeni Greenwood City Mero aria kugeta shopping na mwanya kuria bithongi na gukena gugweterete tonya nthigurune mantu ja kinande jamaririte o aja nkorone Mero thioronka ogiciona iranduka cietu cia kinande brand cije kena Kenya na nthigurune na cia mwanya kienda gutigira gutikio urenda waga kuma fashion na mekire gweta intobia stima intobia nyomba na bia kwithongomia bibionthe okabio na nto amwe tonya wone hoteli na mikawe mwanya withurire kirio kwenda kuma irio bya giontwire na bya kinande birio gakenera mikawa yetu emwanya mono tonya ja wone michetho emwanya ire kabuchancha murabwinthe ana na ntuba banene Greenwood City Mero timola ke ni mwagoja shopping ina mwanya ikeno na nkanye mwanya inyagwo kenda ija wone no tikororirwe ne ndiunge kuaja Greenwood City Mero Greenwood City Mero aja nio kagita shopping na uriunge mall ina mwanya turiungire na arua na utirira. Hello, hi. Kwa majina naitwa Azia Nasenya. I'm a Cecilia from Pink Ladies Palace Star Times. My name is Doria Chege. My name is Pascal Tukodi. Kwa majina naitwa Red Brander. My name is Wanchiku Weru. Inajulikana kama Ali Shahibu Utali. This festive season, I would like to wish you a Merry Christmas. Have a festive heart, have a joyous heart. Be in the festive season. Christmas is a time to be grateful for the blessings of the past year. And it's a season of joy, love, laughter, spending time with family. Nawatakia Christmas njema yenye fanaka na baraka tele. So Merry Christmas, and please keep on watching Pink Ladies only on Rainbow TV Star Times. Merry Christmas. Mwah. Oh my heart. Star Times. Enjoy digital life.
kitu. Oi maso sopa, tatigwesiragia no kumakaugo. Vare ngara na Joy Max mwivoko. Wow, mona Joy Max mwivoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwivoko tukenera turi amwe. Karibu Fredo. Sawa kabisa mama. Kuna marinda kweli? Ai, tuna marinda ama ingie mdo njunde. Oneka kama marinda. Tuna marinda ama ingie. Kabisa. Na watara bwango wewe. Karibu sana. Karibu. Ni kagita kadigonku, kagita gakuringa luku safi. Tukugwate ugeni aja ndukene ya nguo ya Predi Fashions Maua. Turi na nguo, mina, mekathi, biondo na iratu bia ekorona twana kuma nthigurune cia Turkey, India, Dubai, Vietnam, Hong Kong na kinya New York na nthiguru ingi cia ome. Keresimasi. Digonko, nkomea kuya ntobako ulia. Ai na tomba kugura nguo match. Karibu sana aja kwa Predi Fashion Maua kumbe kuduro kigurira nguo. Especially baba na mambura. Tadai kwena bangino ndakai na ago gakira nguo embe mwana kwigwa bothoku. Karibu aja Predi Fashion Maua. Turi Maua Kasiongo akuena nyumbani chemist Mugaruna Jackmat Electronics na Shekina Hotel. Kugwata Nteto nkuruki turiongere kana turingire thimo kurukira 0701 313 254 kana 0741 776 655. Ngechokera na Nteto nkurukia tongeria na kariba kaunti ya Meru ni barachumirie kienine kia maili 3 Igembe Central kugwatia michuma kenda gutia Daniel Sniper uria woragirwe ni antu bati kumenyeka baria batirombire gukinya maili 3 ni baragwatire michuma tauni mwanya kuonania ngwataniro ya guchwa kioto kia Sniper bakiaria ni borete rwangirwa nthikiri kuthithia mpwe gutigira nja ya Sniper ekuona kioto nkuruki baugite Sniper atethi kwa mwankariria oragi bakagwatwa na kurugurirwa nthitango. Marion Karugi na riboti iji. Twekiani na keke mairi 3 arais tore chonde ithithe gwa Chiembe Nyambene na Meru ngai. Atongeria mwanya ba kaunti ya Meru ni balolete mwaka na njira ya mwanya tayo kuririkana mututigi Daniel Sniper nchamba ya mitandao ira yoroero kinyumoni antubati kumenyekana. Babato weta nonto bokioto kia mwana wetu Bernard Muthiani Sniper ura woroerwe na njira etiagirite mwathani babato aromba we wibagwa kiao wotwikite tukinya mwaka yu muthia tariki 31 kiroto kia Sniper twana twawe na mweguru uraurite nethe na ina antuba Meru nembe na bloggers bonde ba Kenya na wasanii kioto kioneke ngai. Atongeria bario abunge na MCAs ni bawatanirite na urumwe na utongeria mangiri ya kirinde kianini kia mairi 3 kuatia mishuma ya njira imwe ya kuririkana mututigi Sniper. Basi umirite na mwambo yumwe kuruira kioto kia Sniper na kuuria rwangirwo sonkoni ni ruthithia na mpwe kumenyethia Meru ni baubongo boroere Sniper na watho boyukie mukondo. Turwa justice for turuire roroere Sniper twamuritana arari na twamuritana ari akwatwa tukaibanga Sniper tevikwa turenda kwa twemoyokia tariki 13 nja February ake akwetha mumureta watwa tumuke senate Tata senate mumureyokeza wandi yenu totoke tariki 20 tumurete ndene ya county tobere iwarutira metho waruta ndwara waruta rome waruta byombe yokiani bore bibingi justice yorukanake kwa delayed muntu kwerwa DPP nareke kwaria mega natwire umubuongo atiri muntu awitwa neta nuwonanire noe
akona na mundure inabetire akaweta na ure ni atawakarirwe toni antu batumethete mustari kana ni atakokwenda kwe vai kokotini ebu jitoro amagia mero ekarwama onto taro ame mero biashara chonde katwete ndisi ai kanya babwethe uchunguzi na voto kwenda kura ndisi ai ruare na DPP kato kwenda obere itare na tobaete ile we expire na ile yakwe kuthira na kuma next week tweba mwanga mujo next week bake akwendra batatu riba bora sniper na watu wa justice merwe biashara chonde twechiro amia mwanga tukora tokona ntobara bora sniper ni arabonanitie muthuro yu munene iururia ikukia sniper na kuwa mwirijo wawe jotethi kwa mwanka haki yoneke MCO sniper ndenda goria kashmil ya muntu orwete ng'ombe thenji arembia na ngiriana akashimira muntu orwete sniper te akorwe arembia na ngiri 20 na mkwari ameke ingwatika ndo tekira kama tori ya meri etano kana meri 10 lakini ndo orwete sniper kada bata wato utokira toma baka watutuma muromo tokari na go enyato teaterete batotorerie to komenya ibai ko betheria atia no ntoke agwethera supo mioro no wetere no wetere sniper aramweta kwa mwaguru wake na akuwa kato weterete na ituise supo mioro aritango eko anga bana kawira mwangaza ngwe blog etethira no agendelea na mundoro kwandeke mtandao tewe tegekeitira ginyera kuoro wa bwete gerebo mtu andike mtandao kutoka kuoro hapana na mtu onde umeke kwendere trikari ne akawetwa ndo mbere ngumbere nyawa to aite resign au me ofisi na chieto ila chito fund na mbeja chieto to bara boro ele sniper kapuwe o de mwe corona de nana bakwa morungu no to banduke iri ano to pamimere kwere yana morungu ro bakune kampu mairo ba asiara bakaumaira koro bare ha otemo ya koro atonya matane te otijoro ro ba mwana na bokari i makana tema wa mama oye toenda kuga ba tole akariba mero ito kwenda komenya kege otoma mokoro mtu eva wa muntu akorokera na sniper akorokerere toenda kuga ba tole akariba mero na tole atongeria ba mero kinyaja kwenda ni mwaka domojo kajo kwa kinyaja kaja kwenda ni miaka ere totendika sniper totone takio tokeawe imaka na tema totomba kwenda ba tokenya anyaswa na witibwango ke atobeto na bwana kokete abakora kwa sniper ora kwenda tokirwa na ne tolenda kuga nende tolengo gene kokoswa thirikari ra tweneo tweme koso tuko na muthenya toragwa tuithe kiongwana ki kitigwithikite ntesia yembe yake no bukinya kariba nkubu gicioni kia ubunge ke South Imend baumirite na urumwe kuatia mishumani kende kuririkana mututi sniper na kuromba kioto kiri familia yawe turemerwa gwita kunjoin antu betu bara bai mairi 3 na ndenda kuga tutrimene antu kwena arua in solidarity na antu betu bara bai mairi 3 antu bara bonde bagwitia justice for sniper nende twanjiritie maisha na bara kwenda ututhiria kindly ituboromba kinyato menana kinyatha tutekwangiri ukayukia moyo yetu ukuyukia moyo yo mutigaire sniper ura arari na bara mwita baba arari na mwekura mutegemea nari na brothers nari na sisters nari na chiari narari nyana chore taika bakurira na bairira ni onto bomuntu urombete kwithira kana antu bara wombete kwithira bakiyukia moyo wawe kuba tutikuria our security apparatus ni bombe kwithira bakitwa justice ya our friend Motigaire sniper nikena twinde tukaomba kwithira twina that constitutional right ya kuitia express na tukwenda tukiaria ikethirwa intentions cha barabara oragire sniper irari gutugwaya kenda tutiaria kairi tutikira if anything ninya bara twikire and we have a constitutional right to politicize koma antujara tukona jatete tabwaga tukauga my brother sniper imbizi ari ori no tutagerete ari ori no tuigua kiriro kira tukurira no kiigua kirango kuromba my brother sniper ukaresti your soul your spirit
disturb antu bara bonde nuntu no bamenya bara bakuragire mwanka baumire bongwa baugigwo boragire na tukwire gikuo giaku igitwete more resolve ya go fight for justice irora fightaga. Kwaheri na uende salama, Mungu akipenda tutaonana tena, Mungu akipenda tutaonana tena. Rest in peace our friend Sniper. Nkiripotera Weru TV kumembe Mbito Marion Karugi wa KINYA. Biashara hii nyingi taunini ya Nkubu na rwaitindete ingio nde ya biashara bamwe barugurite biashara chao bakiuga ne bakwenda kwambiria mwaka bagichwa mbeta ni untu bagwitia kwa ngarama ya utoro amo nabo baugite bendeti ntubika imono na bangi kinya batirona wakubagurira ne borite Rais Ruto gutegera uchumi mwaka jojo etithia ba matatu kinya bo baugite ngugi chao itubu ino untu gutina agendi ende ne kabachiumite gwitania na bare akibakuoneka mutuikare na chutariria. Ntuku ya mbere mwaka jwa 2024 ni twithirite tukithiurungia kamera yetu taunini ya Nkubu kona witi na mbere bwegi biashara indi narua tugikabana na nduka nyingi chingi na intare chirugori kajo kuthira 2024 tore aciari January ani batweterente tutina mbesha tutije tukanjiriana tutije tukarikiriana tutijana beto bagacoka skuru atia kitumi mwanka yo 2023 jurari mwanka jo mumo bwega bamwe ba biashara bagitarire tumibiao barugura nduka ciao narua bwetho abwe withire mwanka ntariki imwe mpanjanairia na biashara ciakwa lakini ikiomi iketamio kwa na nyombira nyinge isingi no nto muntu areje ja karugura agatinda mami agacoka ugoro akana for nothing na ndio kona thena ru ntariki imwe kabe nyome inge buruono goke ike gitumio kwa nyombira nyinge singi no ntuguti biashara ato ntendi nye thandu kuri mwe nenya siti ntende tinyemwe inya kiondo kimuntendia uriciri wega tugire gukuta kurathi gonko naru atugire tweje turugure tone ketha gukio tukona no ntura ngarame maisha yeguru enya jo no aru ntiatire raciombe ndona kuringana na ura muturire jo maisha yuthuki no kaba stage ndege gwita kuria raja bangi kana kugarura mwaka ja bangi mbeje ndugure ngugi mbonethera no nkona fees ya ane gucoka skuru kana mbonethera no nkona mbesa cia kuria maroon nuntu ndironere nkaremero no gutantawa antu bagankinyira ngiria kurukia biashara baba bariuga mwanka muthiru biashara ni ciromi muno na kinya thaiji ni bakuria mutongirwa mugongo Dr. William Ruto kwiniko chumi kenda kwagirithia biashara ciao mwanka juju icha tu na joja thaiji icha to inyiritie bwega Ruto ndimwira atiri na igirwa mwananchi kiao kawaida ituko inyere kabwega meshi ja tugaramite itutikaribu kinya nini ito William Ruto twigero kiao at least ogerie kunyia cost of living tegera mwananchi wa kawaida ukoona na huo kama tujabu ina ndegoro huku kwa mwananchi ni kubaya tuigero kiao na azimio rinda wetu Raila tunakungoja tweterete maoni jaku ja 2024 twathurite president Ruto tukiuga Ruto agatutethia lakini tukuonekane twenderete kugwakiri nyene na mitarone twenderete kuriwe ithina twategera tukona inyora maguta yaiterie itwari na ngari turapaka ngari thai twijanguginera maguru nuntu bwa maguta ja ngari uria yaiterie tutiomba guciekira ngari maguta twapakira twijana na nduthi kana tukeje nya maguru ngugiri kirirwa ngiro kamati taunini ya Nkubu ngari stage nene na kinya stage ya Kionyo chigukarintare na kinya biria ba ukariba tare buru na ya thai stage nene turi ya Nkubu no kone nyangari teka singi kinya thie yutebo na nto baulite nyikwaga mbecha teka nto baulite ikingi imbecha nuntu thai muntu nyoro kwenda gwita Nairobi alexijaniria atiumba gwita na ikona kona mbecha citite u cia bia gwita Nairobi nya thai cikindite 1300 jesi nirarira mbeca cia Christmas ya ndira araidiria 5 kwana gutia ntu jesi niraurire arwa mwaka jo mweru
ngwete kianto aboro maruma ganto tekini gutaru gukende no tugukamata bakai mweri jojo jura tweregerete kwithira kuri na gwita ngendo inyingi bamwe bakari bechoka iritro biao bia ngugi na kinya ritwa bagichoka maskuru no kwithire kuri na wirigiro ngarama etethire gitia kibatura turetano tugetote utingarama tukongera na watuga gwikatero mba kwije kwaira ya ngarama itia oiro urarite okija no ugetura no kaerio thira gwikatero irio gitubati ukwaerio ora turetano tugeta kuma taunine ya Nkubu gicigo mbunge kia South Imenti nke report Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutungi Kare. Aciari cibitari-inĩ ya Kĩrua nĩ bonetie gĩkeno kĩao nyuma ya kũtharimwo na tũkenke na aru aciari baba ugĩte bari na gĩkeno gĩkĩnene nĩ ũndũ wa kuona mwaka jũ mwerũ na kĩtharimo kĩa mwanya. Ngurukiba ugĩte bari na wĩrĩgĩro mwaka jũjũ kethura jũrĩ na mwanya na mwaka mũthiru bakĩromba thirikari kwĩnĩka ngarama ya ũtũro. Kevin Kimathi na KINYA. Ondi mwamburi ukenera mwaka omweru yu yaretire na mbere boya buru na njira mwanya konto mwanya sibitari ni ya St. Teresa Kĩrua inkero na nkemi buru nyuma ya ciari 15 kuamukira tukenke 15 mwakena yu mweru sibitari neje rungura murungambiri munene wayo Miriam Agnes Michel ni mo aciari bao baraba na nkero yiburu ore wa mukirite kana kali nare na nkero yarigirite buru kali twari kuninganithwa na ukeneke nebo mwaka yu. Kwa majina naitwa Michel na mimi ni mama huu mwaka mpya. Nimefurahi sana, mimi ni mama wa baby girl na pia the services have been good. The treatment imekuwa mzuri, chakula mzuri, environment pia iko salama. Nashukuru Mungu kwa kunisaidia kupata mtoto huu mwaka mpya na I congratulate the hospital for the good work ambayo wamekuwa akifanya. Given another chance bado nitarudi tu hapa kupata mtoto. So yeah, I'm so happy. Na nkero yijo imurungambani munene watu anaturea na tutoshari tutekinyeti ore utungatirite ashari bao kumathathitha shotu ku mwaka yuyu kialuka. Tugwirite kwithira tukiona mwaka jũ mweru twi sawa na twana turia tugumenyera be sawa na banyina tugucokeria Murungu nkatho nontu bwa kuona mwaka jũ mweru turi babega. Ndai twina twana tutano. Na nkero ishi anitia mwaka yuyu mweru sibitari ni ya St. Teresa kumakiria rigitani bangi barani atungatiri bashari batwana to nyumbene je kwe watwana. Karibuni St. Teresa's Mission Hospital Kĩrua. Here is postnatal ward where we take care of the mothers and babies post delivery. So far tumereceive from night tumereceive wamama 15 wote wakiwa sawa pamoja na watoto wao. Tunashukuru Mungu. Leo tumedischarge wamama 4 pamoja na watoto wakiwa salama, wakiwa buheri wa afya. Pia tunaendelea ku take care of wengine ambao wamebaki wako salama. Mwaka umeanza vizuri, tunashukuru Mungu. Tukiwa na imani mwaka utaendelea kuwa salama tukiwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Thaa Jamila Mukami, mimi ni nurse wa postnatal ward St. Teresa Mission Hospital. I wish all mothers a happy new year. Na riboti ya murungamiri munene wa sibitari kinyawe na nkiri uyimirea ni urotu kari ya kuimbere tuitaruone na riboti yeji imunge kuwatila bwani sibitari ya St. Teresa ya Kĩrua buru maturene na itarashi ya ribo buru ba mukira kitharimo ki mwakene yu mweru kumenyerana bo boria bubatiri twe buru. Weru TV kumaburi mbita wake Uvin Kimathi.
Mwaka muthiru siasa ni ciaumire ati munini wa ngavana Mutumantu Ethinkia bati kugwatanira na ngavana Kawira na kinya kwirikana ni atunyi ngari yawe nyuma ya Mutuma gukira gwa kagita nejire kumira Weru nene akurikithia ati kwina rukuru nene gatigati kawe na ngavana agitariria uria ethiritwe agikurukira kagita gakomo erigirite mantu jakabwa. Mutuma ari kwaria mukondo jwa siasa Meru ni jwagarukire na kinya ngavana Kawira enga ni mbunge ya kaunti na nyumene arachokwa ni seneti. Marion Karugi ni akumurika muchibijo kirima karika 2023. Uri tariki 26 mweri wa 8 mwaka juju 2023 munini wa ngavana Mutumantu Ethinkia na umire Werune na kulikithia ngutu cia turite na kariba kaunti ya Meru atena kunyamarwa ni munini wawe ngavana Kawira Mwangaza. Woni ndekara ya kantetari relationship ya kwa ngavana Kambue kwaria uma tutere akwaria. Mutuma na tariria rono rwawe rwa Samario akulukirite obisine ukumari kwa munini wa ngavana kuria kubutirwa kwa ritingwe bawe na kinya kuria kumenyethua misemanio ya obisi na raua ya uyonthe ni kaakiri aumiretie na utia ngavana nontu ni baringirwe kura amwe akithwana cia aumbosensia indi manto ya thuka nkuluki mwanga kinya kwatwika utinkethi kana rwaria ati bobele nendede atafix Nteko menya kethira kambatire cooperate danger ya thirikari kana ndendene ya thirikari. As we talk now, as we speak at this juncture, officers barambatire kwithira nkiritanairia na bongoge ofisi nekwa wambere ura wetere urobutirwe ni secretary okwa owetwa Bahati na abutirwe ngoge. Wabairi ura wabuterwe ngogi ni driver ora ndandikite na tetha cia kinya ari deputy PA wa PA okwa tawe Poi Kamati na abuterwe ngogi. Wabathatu ura retaitirwe ofisi ne kwa ni office administrator ura woni ni ngwanda ekirite ofisi ne kinya kethira ni permanent and pensionable but ndamuyukitie akari deployed ofisi ne ya deputy governor ari office and administrator owetwa Nefat Kenyua Meme. Chairman official ntithirite nke ya informed the communication for quite some time for almost kuma mweri wa 5 nisiaere cut off. Na nyuma ya kumbura mpatho atikawe na ngavana tariki 17 mweri wa 9 athiatiba munini uyu wa ngavana nibonekanire wikirwa mpene no kinyithua kituone kia Boris kia maua bakiringanithua na ngombera ya thinjirwe kiri musemanio ya ukolea yura ngavana banganitie nteresia makiri ngaluko ya nja ya munini uyu wawe. Nara Mutuma hairitanire kuliongera athiati bawe barabekiri mpene no kinyithwa kotini ya maua. Rikwirwa kwi antu betu bako watwa inigembe ndaroka rukiri kwi ya kuona uma ni antu bari ko bako watwa nimbigire dene ya Maua police station na tukwithira ni manza ka Kithumba ni Bawati na Kinyari inkwirwa ibochwa na ndia ya mutongeria kuwa ningo kashifu kana nitukureana ne karika ria tongeria betu baratwete kura kuinyilia ayuthi betu na njira ya kubekira makeses na njira ya kubekira cases ira twaigwa bathomerwa wirwa na ukotini ayantu bakuthitangwa bamwe bo nibo baetere kwinyangia kamera cia Weru TV na habari bangi lakini birabi kuona birabi kumenyekana na bira andiki Nteto baripotete na ke station ni ati antu baraba baunangire kamera cio na ma radio ni antu ba murengo yo Kawira Mwangaza na ku thirikari na askari batebati gwita kwalula Nteto yu bakabwithia Nteto yu ai ni ati ni antu bange ibo baetere kwinyangia kamera iriku kamera hii. Akariba maua ni batonyanire na munini uyu wa ngavana na kumuthiurunkia tauni ya maua bakimuina ciana kuwa niwe mutongeri wa kubwila kaunti ya Meru. Munini
ngavana na wakili wawe ni bengirwe ni maabisa ba borisi mwanga kire obisi cia usonkuni cia Meru na kuthoywa ukonie mucemanio ya ukolea yura ya bwethikire ntere cia makiri. Fortunately, kabla hata ya wao waitwe kuandika statement ama the principal offender aitwe, mwenye nafikiri ni principal offender ni Murega Baishu na governor mwenyewe akuja aitwe kuandika statement, tena tunaambiwa deputy governor akuje Meru. Tumekuja under escort kutoka Maua. In fact, I can say we were under arrest. We were temporarily under arrest. Hata kama wakati nimedemonstrate wameanza kusema we were not under arrest. But real sense tumekuja hapa tukiwa under arrest sababu tuliambiwa regional commissioner alisema escort both the lawyer and the deputy governor to Meru. Hatungeenda peke yetu, tulikuja na escort ya polisi. Kwa hivyo it tells you tulikuja hapa tukiwa nini? Tulikuwa tumeshikwa. Kuja hapa tukiwa mabusu. Na finally wakati tumetoka, deputy governor ameambiwa amepewa free board. So free board unapewa wakati umeshikwa. Unaweza pea mtu kama umeshikwa? Kama umeshikwa. Kwa hivyo tulikuwa under arrest sababu deputy governor ametoka. So tumekuja tukaandika statement tukaulizwa ni nini tunajua kuhusu Okolea. Deputy governor hakupigiwa, hakuwa involved, hakuitwa, hakuambiwa tunakuja area yako hata kama tunakuja nyumbani. And then this is the kind of a person you are asking to write a statement on Okolea ama hiyo mkutano ilifanyika Sunday na hujaita mwenye alileta contrary to the security managers. So really we have protested, we have written as much as we know, tumeandika what we know is nothing. As far as Okolea is concerned, hakuna kitu tunajua. Hakuna kitu tunafanya nini? Sababu hatukuwa tumeitwa. Hakuwa ameitwa, alikuja kuona tukiwa breaking news like any other case. Meru County ni maombi tunahitaji. Tunahitaji maombi. Na hizo zote nimeandika to the relevant agencies and they are working on it. Kwa hivyo kwa ufupi hata tukishinda hapa kusema tutasema na tuamukie kusema zile maozo, zile maovu, zile mambo ambayo haifai yenye inafanyika hapa katika kaunti letu la Meru. Kwa hivyo naomba wale ambao all the players and especially wakubwa wetu, viongozi wa Meru, we need to come together and entertain this discussion about Meru kama community tunaenda wapi. Hiyo program hii inatumika kuharass MCA. Usipo toe the line kama member of County Assembly of Meru, my friend, Okolea ikilandi kwako ni mauano. Ni mauano. And it's so unfortunate ya kwamba tumejikuta kwa hali kama hii kama Meru County. It's so unfortunate. Kwa hiyo Okolea ndio wanahabari waliumwa mangumi, ndugu yangu, na vyombo vya habari zikaharibiwa. Sasa hii Okolea inasaidia aje? Si wanahabari, si viongozi wa Meru, si religious organizations, si mama wazee wanakanyango. Hata nimechoka kuongea. Asante. Mpatho atiatika munini uyu wa ngavana na munene wawe sio sasa mutumana andikire mbunge ya kaunti ya Meru barua aitariria kuinyilika kwawe na obisi yawe rungu rwa ngavana na kuri tariki 30 mweri wa kenda na akinyire mbere ya kamiti ya mbunge ya kaunti ya Meru irerungamirite Kyoto nio Justice and Legal Affairs Committee. Madam Chair and the honorable members. Kenda utariria na njira indaya kiriro kiawe kiruriti bwawe bwangui. Governor, as the CEO of this government, myself as the deputy, all the CCs, all the chief officers, all the sub-county administrators, all the ward administrators and town administrators. From the one for the executive that we are there with governor, CCs, and chief officers, and council secretary and chief of staff, I was removed by the chief of staff after lengthy communication that Mama Governor, you'll see the evidence is here, together with my junior staff castigating me, Mama Governor victimizing me, insulting me, vilifying me, bullying me,
in front of and in fact encouraging and promoting my juniors also to follow suit. And at the end of that communication, I think I can confirm that I've been quite hardy on this journey, because in all those communications, I never responded to none of them. Gavana Kawira o amwe na bamwe ba mawaziri bawe baiwetwo ni kamiti ya JLAC ni baremirwo ni wikinya na bura bwathiatirire ni MC ukaranga Kawira kiri seneti ria yairi. Na nontu Gavana Kawira nonokire MP cia seneti na aracoka itine ringiri akareta ngwataniro kiri munini wawe mutuma twethingia na kinya umucokire kioto kiawe kana no kampatho izi na muthutira yo siasa yoeta na mbere. Marion Karugi wa Kinywa, Weru TV, makarika ya 2023. Mwaka wa 2023 aini ba Meru ni bonekanite gukiria nene na kuthithia biatho mwanya Meru na omea Meru na kugwatwa mbaru bonene ni a Meru. Asani baba batongeretwe ni mwini uri nkuma kamano ne bokirite bendera ya Mumeru kire wini mwanka nthiguru yonthe ya menya kinya Meru iri na aini banka thea iguru Boniface Mongera ni akumurika rugendo rwa asani ba Meru kire makarika 2023. Mweri joenana mwaka jo 2023 jokarikano ja mweri joria rwimbo rwa Meru rwethorokio na muchijo kambiti rwakorokera Blue Post na kwethorokia mokironi na kaunti ya Kiambu amwe na kaunti ya Nairobi. Mambura jambere ja mwini kama nonto ito mwari jira ya ithikirete klabu ne moroterwa Kiambu ija kuchiria magana na magiri ja Meru barabara okundo rwimbo kundo mwanka wakerokere Nkolinga biatho Nairobi for so many years. Mberegeta kiatho Kenya now 2013. Ira Meru baingi yojo kiatho ni kimwe. Ira mberegeta kona tukechethara Meru baba ingi wo rimwe. Muthingatani oronene erere ntukwenjwa mosi Ameru bachokera barombuka na wingi klabu ni arabaita kere kiatho kemwini Karim Bruno orokongwa gaera miaka 20 ya wini. Karemio Bruno na chacha murekerende bani niko banene baije kininya batije kene baitura kenine ukenera mwago kumani na morono chama ebyado bibyo bire baba inge batiro bairiretie bikedera kuthithia kwa kagita wakagita ojore migongo winge ja kwangerekano giko njalu akamba haruinya kisi Pedro bedie bia waja Nairobi. Atweta Meru tutakwenda kujokewa tageko. We must find our own identity. Na ndio tukuga na arua no mwanka, this is just the beginning of what we want to do in future. Batwetura Meru tuinando machaki Meru aki tukamba tukuda tuena mantu za kuthithio na monthly basis zona ndika mano atwetete mantu mzuri mono ni mantu zombo kuria musiki jotu za Meru. Nyamsani yote uretha bakikoyo they support themselves by whether by to market more and more. So wasani ba Meru tuika market no kina Nasizu babange na Kim tu marketing tukwenda ibyazo ja bitu bya nikarenji bibingi kenda to bamenya tu ina potential na kuatere aini ba Meru kuria kuringana nje kibongo ko bongwa ugwita ndimo kagita karaja amwa kwa gya wendi bobo kumakiria tongeria bao ninto bimwe bedero bikoroterwa na bibatere kudo biyokerwa na nyashimiwa ba National Assembly no ntokere affirmative action fund rera tuandika sheria ya affirmative action fund tweka ira mbeche kwa identify talent kwa nkoromba ishimiwa baba kuthai na nya women rep ba Mount Kenya East Bonde badhiro bakiaya na kiasi fulani kiwango kira kiathia gikoria wanamuziki beto Kenya yonde ate ando wa Meru ituje kuina na kwenda kuwa Meru tutongera tege bantu aini ya Karim Bruno itete boega na kwenda ya kore ana baba anake bendele na baiga mfano yuyu Karim Bruno na mtoe takamanu
ana betu bonde iba kwenda ndwimbo cia Kimiru na nukuona kinya igoro kamano na arari na function at the Red Circuit irari fully sold out na Arua Karimi Bruno is here at Labaita, it is fully sold out. So ikuona ni Ameru iba kwenda muno gucoka to their culture. Itha bobore unabu bwakome nabu ni atere na kuma ya record chetu iriona ni mwini kama nutu itomwari aithite biadhobiri akeja Nairobi Karimburu na dithite kemwe kuma bakurugurira biadhobi mweri joenana mwanka mothia to mwaka 2023. Muna kukuririkana atere kwa ya kadhalika mbesha kakwithe biadho bibi publicity nya marketing ni nto bimwe bithito bikiremera ini challenge artist remote kurekodi nyandwimbo kozi bange barekodi ndwimbo na bado kumera batije what to do na ndwimbo ireko no kuona so ito kwanda spaces jaiji na artist bakwiko bare recognized na ndwimbo chai ikomba kodhikerwa na igaitanguge nke reporter Nteto TV kumaje kingine ngine kinene kemusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Ni kuma kirĩrũgano rũu nĩo tũkuona kanya kangi ga kũnogoka ũgĩeta kũranja ncokerete na Nteto Nkuruki. Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugi ya undagitari yambairia wamba kumenya kirio kwenda kuthomera kenda gitani na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitari igitaga ura college cionthe cia undagitari ibati kugita kuthuranira aritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ire enjaga buru igatara aritwa gutungata ajie bwega nthigurune yonthe. We have invested in a modern library, modern laboratories, microbiology laboratory, chemistry lab. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits, such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. To kwa guarantee ugakenera gukara gwaku aja. Kwiritanĩria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twendaga jara mega kiria ritwa betu kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ujukane bwa Januari ne bwetete na mbere itoko gwata ogeni nonto wa manto nkoroki aranira natu gukurukira 0719 223 223 kana wandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana wete kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Krisi, GoTV Stream iko mkononi. Shows zinashika, raha ya kila mtu. Relax, kila kitu iko. Movies za ile mudu nadai. Series ziko na edge of the seat action. Na maestro wote una like. Mechi yako na sports action yote. Na watoije hata wao hawajawachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi hii holiday na GoTV. GoTV Stream available from 1st December for all active customers. Yet another exciting holiday season, fam. And as usual, we come bearing good news to our beloved customers. This festive month, Sayen Hyperstores is introducing a draw for every customer that buys goods worth 3,000 shillings and above. Remember, the more you shop, the more the raffles and the higher your chances of winning. Magift ni kibao, ranging from gift hampers, gift vouchers, fridges, dispensers, dining tables, microwaves, and the grand prize, the sofa recliner. For awesome discounts and a wide variety of everything you need this Chrissy, visit any of our branches in Meru, Kobo, and our newly opened Sayen Hyperstores Eldoret. Jaza Keja na Sayen Hyperstores this Chrissy.
vitu siwezi lipa. Hizi vitu zote zisitue. Ziko kwa ofa. Ni pesa kidogo sana hii. Hizi ziko kwa ofa? Angalia, hii inaitwa Jaza, Keja na Sayen Hyper Stores. Hii vitu yote basi ungeniambia instead ya kusumbuana hapa tukizunguka huku. Alafu ungeniambia ziko kwa ofa. Chukua kitu yako, leta niongezee. Ongeza ingine. Kuna huyu. Jaza, Keja na Sayen. This Chrissy. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Why Meru Heights Luxury Apartment? Experience the world of Meru people like a local. Stay in a home, not a hotel. Whether as single, a couple, a family, or friends, Meru Heights will provide it all in a nutshell. Set within a walking distance from Meru Town and the Greenwood City, you can experience Meru beautiful sceneries, facilities and services as you live in a luxury apartment surrounded by evergreen scenery. It's strategically located 1 kilometer from Getembene on Kaderi Gedongo Road and along the bypass. At Meru Heights Apartment, you are assured of sufficient clean water, 24/7 security, spacious parking, and an ample outdoor space with an aroma of different flowers that leaves you more relaxed. We have well-furnished 3-bedroom self-contained ensuite with a natural surrounding that gives you a cool breeze, fresh air, and a skyline view of Mount Kenya and Nyambene region. Call us on 0748 663 210 or email us info@meruheights.com. Meru Heights, the home of your unmatched comforts. Ngechokera na Nteto Nkuruki minista munene na uria Kinya ni minista wa manto jao meandhiguru Musalia Mudavadi na ikirite ya Kenya wirane ati thirikari ya Kenya kwanza ni ikite mitaratara ya kung'ana gukiria uchumi na kugarura muturire jwao. Mudavadi ariti jaja kirentumiri yawe ya mwaka jumweru kiri ya Kenya. Fellow Kenyans, I hope you have all celebrated Christmas and shared the joys of the festive season with your families and friends. We have now put closure to the year 2023. I take this opportunity on behalf of my family to wish you God's grace and blessings for a successful 2024. Let us continue to put smiles on the faces of our loved ones and remember the less fortunate in our communities who need our love and compassion. The end of a season is a moment for us to reflect on the challenges we have gone through together and look ahead at the opportunities we have to improve our livelihoods. Our government has laid a firm foundation for sustainable economic and social transformation. Together, we should take advantage of the emerging opportunities to build a more inclusive and prosperous Kenya. Let us turn the tide. Now that we are all re-energized, may I wish you a prosperous 2024. God bless you all.
Nyuma ya riboti kuonania ati amwathi iria iri Gembe North ni etongeretie na makarikaja na banini kugie umiru na ndi gikundi kia mwanya ni kithondeki kenda gutetheria kurwa na untu bobo maturene. Gikundi giki kiria gitongeretio ni athinjiri na atongeria bakurwa na ndwa cia mumbere ni bakuthithia semina cia kuritana yuthi kwebana na gutuma ndugu cia kiwendo. Kuringana na Judika Wera uria ni mubangania wa mantu ja GBV Meru augite bagatigira ana bari na nthaka pate kuangaratanwa uturone. Nicholas Chabare na Rugonuru. At least we are able to change the aspect ya vile Meru inaonekana. Naibu ntubwanjiritwe ntere etia mwathi nonto bakwithirwa mwathi yithiritwe gitongoria muno mantuni megi ana abani ni kuwata amda bari banini na bagata achukuru onto buraende bajite amwe tatongeria bantura na kuga bagatigira onto bobo kuthira aburu ntere ino cia mwathi kwa wanti bali tengweyo chi na administration ari obo tangweyeke tweta ke manzo security ibali tengweyo nyumba 10 thank you congratulations na ndo kwenda kwengele choko kike congratulations nondo anto pa uperende ibo kuba mtoto akameno pesa wasawa betwerete mwana ora kukaminya nuwa kuthokia ana beto itoreterwe na tutongareto nechi twena kamendo tukokumenya kwe mwaroro mana mware twelene to wethi gwa report uriba choko chamboli gwendo kugaria lakini nondo bwana bakanisa baabo tekinyao itogwata na lochi drop the boyfriend the kana mando boyfriend pesa wasawa mando boyfriend the kana mando the mando boyfriend today we have come to drop them tulekana nabo tulekana na boyfriend tuye twatane twite tukimwe tukilaunch campaign tuko ya narua tukiwa leo tumeanza na turudi nyuma ya ribabe tunataka bwana chief baibangi ile ndo na tamosi bare kila tamosi ne kitamosi madam principal ke korwa kitaritwa kirakendene bangi kathoterwa tamosi ne so oni no tuno kireke gogo ya mutedia kenda iro bangi aru ambegera chai na ogwetero chai ko kirasine lakini okoko ya kutia tabia tamosi isi andamenea kwesiege kinya bangi so watu kubwetia operation yenu aleni ni bangi tamosi ne kwitwa no tebyo kinya kemo kitukwendo bangi siengele value kuma mundo wangu dari ende Jumapili ya Jumatatu ende Jumatatu ndo kusema ni ato mwale tuile daidano na nusu baada watende leo baba enda kwa duko tu mzuri ili wapeleke doktor kwa sababu ni aibu mwana handai lakini hoba hichi daidano sio tuko jirani sasa nimeamua kutembea hata usiku wangu takamata watu usiku. Let us not take advantage of these children. Wakati anadhulumiwa mnaenda kufanya mambo zingine mahali kwingine ili kesi zitembee. Baugite ende ana banini na boyo batiri kwithira bakimenyera kinyabo na atiari nabo bakaithira bakiuchia matagaria makumenyera ana abao nonto ana kuthina mbe na kuinyangika na kuthongira mantoni mathuku na muno kinyabangi gutachukuru nonto bakwatanda ikuwate mantere ino itiwa nyuma muno. This narrative will change. It will not take very long. It may take time, but if we are able kushikana na men of God, nyinyi the youths, all of us, equality is our business. It is not ati huyu mtoto ni wa huyu. Hapana, mtoto ni wa community. Mimba owatia mwana kana nyewe kirana mwana ne atia na kilipe kanisa. Tunaipo. Okay, akono akamberia manto yote Thaa we mwana munini o class 7, class 8 or even in high school. Etampe mathomo yaku otere school wao. Ukodhirio maskini kana ongelo maskini kwenu. Mutakora like no ukodhirio because actually tinya koro it's our fellow age mates. Ibo bakwete mantoya adotia aidoma. Ale endelea na skulu. Ale ta aidiria maskini kwa wana wao wenyewe mwana wao nini amusi otoma mami okuwa soka nge musi okarale musi okorera kwa no mongela boli ata bangenga ni boli wale as far as we say children are blessings so kabula ta mwana tutebangire to kwa to yo mulio asiari betu mwana eya
ina mimba biata mimbe womni na yumete no to wete kire mimbe ro ko indaga limero esia ote kyote kitarimo ni atare nyore ukorete kire muntu kinyore kwa bata karamu endero kwande goturo history yoturo bwaku nondo akate dikaramu ando ki history yoturo bwaku itokwatana mochi so kwete kire kinya muntu ore andika oturo awata karamu ando ki oturo Kuma mwathi Gembe North Wetan Class Chabari Atongeria ni barombetwe gukiria asanii maturene kenda bakuria biewa biao kuringana na Profesa John Bithi urani mubangania wa mantu ja usanii bwagi kanisa ugite bainge baini bationaga mbecha cia kurungamira ndwimbo cio studio na biewa biao bikorera nthiguru nawe DCC Steve Mavina augite ndwimbo cia kanisa ni gitugi gia kureta mitugo miega kiria kari Samuel Gashimana riboteje Akiama bagikundi kia aini ba nyimbo cia Gikristo bakuma Ntere cia Tharaka barugoreretie mwanka wa gothokonia kathanga chini wadi agatonga na kiatho kia wini aini mwanya mwanya bakuma Ntere ino bakionanagia wara bwago na nkuruki gutambia nkuma ya wega bwa Murungu ukurukira nyimbo twina kiathi kiega muno kira kethe ki antu ki uthuritwo na antu baingi kuma turera kathangacini na ini nabo baumite guntu mwanya babende na gikundi giki kia Tharaka Christian Music Caravan and Extravaganza aini baba rumite ndene ya sub county cionthe cia Tharaka sub county igikundi kithiete na mbere na gukura na njira mbega na mantu maratona niritie in tonight imagukuyira kama ituthiete na njira imbega twina nkatho inene muno akiaria gukungwirani guku mubangania wa gikundi iki Reverend Professor John Bithi na uritie atongoria bairutanirie gutetheria aini gukira kenda talanta irabari nacio itwika cia kiguni kiri mugongo ariuga aini baingi ba Ntere ino baremetwe igukira nuntu bwa kwagambia cia kurea studio kenda barekonderwa nyimbo eromba ya kwande ne mwankoyu ikuona asanii babandikitie kungana amwe baba ingi babo bakianjagiria kuwata njira cia ukuria nyimbo ciago this year mweri wena tukiwa twende extravaganza tukiwa auditions na tukiwa tukirutha crossover each and every year kaindo tona kana tugakuria youth spiritually ikagita waku ara DCC wa sub county ya Tharaka North Steve Mavina awetete wini bwa nyimbo cia Gikristo tauntu bwa gitumi muno kiriwukiria nthoni gategatika mugongo hiyo talanta ambayo Mungu amekupatia itumie vizuri sifu Bwana nayo na utabarikiwa. Hii kazi unafanya ni kazi ya Mwenyezi Mungu na itabadilisha maisha ya watu wengi. Munagusa watu wengi kupitia uimbaji. Aini baba nabo ibawetete mawirigiro mago kiri mwanka ujo wa imbia wa ngirichire na 24 inkwirigire itharimo bingi muno nonto wanatwajwa ambiria na njira ya kimurungu ukumithia Murungu mwanka uyo kabwa because kintu kionde wambagire na Murungu kithia bwega nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima Nkatho cia mwanyi kugwatanira na bautwikire Nteto cietu itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV 3:30 ngachokera na Nteto nkuruki mbeta MAUREEN Kinya mona ndiretwa Mathithi Purity Richard